Zagrljen brdima nečijom milošću i zapljuskivan talasima mora 3.500 godina prije Hrista, pohođen ilirskom, rimskom, ranohrišćanskom i kulturom današnjih dana, stisnuo se zaspali grad Perast. Pronađeni ostaci neolitske kulture, kao i mnogobrojna arheološka nalazišta, idu u prilog tvrdnji da je ovo možda najstarije obitavalište čovjeka na obalama Bokokotorskog zaliva. Svoj konačni urbani arhitektonski izgled dobio je tokom 17. i 18. vijeka i predstavlja jedan od najljepših primjera baroknog graditeljstva na Jadranskoj obali. Naime, kada se govori o Perastu, onda se prevashodno misli na njegove dvije značajne urbane cjeline. U prvom redu to je istorijska potreba da se stvore čvrsti vojni oslonci za sigurnu odbranu, a zatim tu su monumentalne palače i manje kamene zgrade isprepletane sakralnim objektima raskošne ljepote. Preko 300 kuća i palača u ovom kraju bilježi statistika 18. vijeka. 207 su one sa izrazitim arhitektonskim linijama, dok se za 14 crkava najčešće navodi i uz patronat uglednih porodica. Nova monumentalna župska crkva Svetog Nikole, kao i Gospa od Rozarija, sa izvanrednim oktogonalnim zvonikom koji je 1678. godine sagradio nadbiskup Andrija Zmajević pokraj svoje palače, dominiraju ovim gradićem. Inače, crkva Svetog Nikole ostavlja bitne tragove monumentalnosti u projektu Giuseppe Battija, koji njome ostvaruje venecijansko-rimsku varijantu baroka u periodu između 17. i 18. vijeka. 1691. godine prota Giovanni Scarpe sagradio je impozantni zvonik visok 55 metara na 5 spratova sa rašanjenim nizom loža i to je koštalo 50.000 zlatnih dukata. Od palača na ovom romantičarskom prostoru treba spomenuti ovu koju vidite, dakle raskošnu Bujevića iz 1694. koja sa 5 arkada monumentalnog trijema i sa istim brojem balkona zbog novog puta kao da je utonulo more. Prepoznatljivu siluetu Perasta naročito s mora čine još palate Smekija, Viskovića, Balovića, Mazarevića, Brajkovića i druge. Zahvaljujući svemu ome što ste vidjeli, istoričari umjetnosti su estetsku snagu baroknog Perasta mnogo cijenili, u kome poetske fraze, svaki kamen svojom patinom i portal svojom elegancijom stvaraju apoteozu baroka kojim se gubi vječni prizvuk provincije. Nekada je neko ovaj biserni gradić na obali Bokokotorskog zaliva nazvao mrtvim. Ne, on to doista nije. On je samo usnuli grad koji živi od svojih snova i dalekih uspomena, čekajući da ga neko primijeti.